abantu ngaha mu wa mbere igitero kimwe nico naravye cyasanga akaroge aho twagakuye ingene turozwe twese muri iyi mitwe yacu ngo abo bose mubona bari bameze nkatwe none barahindutse bameze nk'abazungu baraguze imiduga be n'amapikipiki kuko bashishikaye bashize kumwete umvise kugura ipikipiki n'umuduga utakoze ngo nuko wize gusa bakakwigisha yuko wize Kuma bumviriza abantu bababwira bimwe twita la glorification des émotions bibaza dushobora kumara imyaka itatu imaze imyaka 5 ngoshobora kumbwira ikindi gihugu mu vy'ukuri kiri muri situation nk'iyi ya inflation ni kuvuga gutagaciro kw'ifaranga kushika hafi ku 40 nakangaye kwijana ngoshobora kumbwira igihugu mu gihugu cyo dondagura ifise ibibazo dushobora kumara imyaka itatu imaze imyaka 5 kitagira igitoro nimumbwire igihugu kinakimwe kitagira ubwoba jewe nibaza yuko hazoba hari ikibazo inzego z'igihugu zari zikwiye kurondera abahinga bo babwiza ukuri nayo nivyo guma bumviriza abantu bababwira bimwe twita la glorification des émotions ngo tout va bien ngo byose bimeze neza jewe nibaza yuko abantu badakunda system itwara niba yikunda rega tuvuye igitoro ko ari cyo kiboneka mugabo kubera twese tuzi yuko inkomoko ya kugira ngo twirwane muri cya kiganiro cya Rugabo yasobanuraga impamvu kubashaka biriya bice ngo nuko bashaka no kuhagira base arrière y'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo ariho ngo bazajya bajya kwisuganyiriza ngo kubera iki ngo hariya mpamvu hariya ngo ubundi bagombaga kujya ahantu hitwa Warikare ariko Warikare axe mu by'intambara itinerary y'intambara ukurikije uriya muhanda wa Warikare ubutambitse urimo kugana mu Rwanda ubundi kwerekeza Igoma ukabona kwambuka mu Rwanda Warikare nyine mu muri Kivu y'Amajyaruguru ushatse kuvuga ngo ushaka gusatira u Rwanda route nationale 5 route nationale 5 niyo muri Kivu y'Amajyaruguru niva aho ngaho niva Uvira rero baravuga bati rero Goma hari position zikomeye za M23 ariko Bukavu nubwo ngo M23 ihari akimbaraga zayo zihari n'inkeya ugeranije n'iziri Igoma nta buffer zone ifite muri Kivu y'Amajyaruguru noneho bakongera bakavuga bati biriya bice bya Minembwe impamvu yindi nuko Burundi buravuga buti hari ahantu twirwaneho ihafashika sekiriza no kwambuka hasi bakinjira iwacu kabiraraje kuko president Ndayishimiye yagiye avuga yuko ngo afite amakuru yuko ngo abarwanyi ngo bare ditabara ngo bari muri Kongo barwana korana rwa M23 nk'abari muri stage ngo mu gihe M23 yabitsinze ngo bahita bakomereza mu gihugu cy'u Burundi ubwo Burundi nabwo bukavuga buti rero muri no karitsiye zacu naho ahangaha tuhasekirije abantu tukabirukana natwe niko turimo turakingira imbibi zacu natwe tuba dufite amahoro bigatuma rero Minembwe komeza kuba Minembwe n'uyu munsi bikaba bikigaragara yuko barimo kuharasa cyane gusa ikibazo mbona kirimo gikomeye nuko kuri uno munsi ukurikije uko ibintu byifashe hariya kurasa ku baturage byo rwose birakomeje kandi imirambo turayibona imirambo iraboneka hano nuko tutabereka imirambo ariko abapfuye imirambo turayibona umunsi ku munsi y'abaturage aha niho harimo ikibazo kandi abaturage ntekereza ko batuye ahantu batandukanye na twirwana nayo ntabwo yajya kwivanga n'abaturage irabizi ngo mu by'ukuri niba harimo kuba imirwano bari abaturage bajye ku ruhande abarwane batsinde intambara niko igenda ariko kwica umuturage ni icyaha cy'intambara
Mwe Muventura ngo iganire neza na Kongo ukireka ifashe Kisangani kajya ikafata Uvira ikamanuka ikajya Maniema na Chopo biriya bice by'izira ntara ubundi izo ntara Maniema ndetse n'ira ntara ya Tanganyika Karemi n'umurwa mukuru w'intara ya Tanganyika aho ngaho naho ngo ari igihugu cyitwa Tanzania nacyo kiba kiharyamye gikorana ubucuruzi na Kongo ku bijyanye n'amazi wakubita rero no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru naho muri izo ntara za Chopo haraza Kisangani ugasanga ni ikintu gikomeye cyane so muri icyo cyumweru narabibabwiye ngo se Barundi azadukururira karambaraye kandi ndayishimiye azakwegera igihugu mu nyungu z'amafaranga cyangwa z'amahera ari muri komedi nk'izi ngizi ariko Burundi bwarahombye yo neva za kuba umukomedi ikiganiro cye cyari kujya kigira Emilio vraiment cyangwa Demilio nigarukire nukuvuga ngo Everest ndayishimiye abe hange abe tatifu kubera ko niba suko izihagurukiye Bujumbura zikajya gushwanyaguza mu Minembwe ubu niho hagezwe niba izi ndege z'intambara ziri guhagurukira i Burundi Sematama akabyemeza umuvugizi wa M23 akabyemeza ndetse bakahita babishinja FARDC ifatikanyije na guverinoma y'u Burundi abarundi nabo bati tugomba gufunga mu Minembwe kwirinda provocation ya M23 iri kumwe na twigwaneho mushakisha uko mubarasa mugabo urabona barashe buhumyi izi suko yuko wazibonye ziri kurikura amabombe zigenda ariko nta kigo cya gisirikare zarashe kandi wanabyumvise n'abandi byo simbigaruka ibyo barabavuze mbagira ngo nkwereke ko ibintu umurongo biriho n'urwego ruriho biri gukururuka bimeze nka chambriere abantu bakurura ariko ikaribu bakubite no kuvuga rero Uburundi bwo bushobora kwiringira intwaro nyinshi zirunze Bujumbura zinarunze mu ntara zitandukanye muri base militaire z'u Burundi hose harunze ibikoresho bya gisirikare byinshi ariko icyo kintu ndayishimiye ashobora kuba akireba ntakibone ibyari Goma ntabwo ari bikeya ibyari Kavumu ntabwo ari bike ibyari Bukavu ntabwo ari bike bimwe mu Vetitura yarabibatse ibindi Sadek irabicyura FARDC izana imbunda nyinshi zo kurwana kuko ari abasirikare bihemba bakazigurisha na twigwaneho bakazigurisha na M23 mu buryo bw'ibanga bw'isiri none ndayishimiye nawe yiringiye izo ntwaro kandi izi ntwaro abari kwitegura n'abashaka gutera u Rwanda abari kwitegura nabajya kwica muri Minembwe no kurasa muri Minembwe sasa rero hano nagira ngo mbamenyeshe ko hano hari intambara y'agakura naho ibiganiro byo birakubita igihwereye nta kintu kiri buvemo nta kintu na gitoya kiri buvemo muri amasezerano Kisekedi ntari bubyemere EFC ntiri bubyemere kandi mama 23 ntabwo ntizigera irekura hariya icyambere impamvu itagomba kuharekura harimo umugozi umwe ubabwira ngo ni igihugu cyabase kuri Imana yabahaye wumve iyo uri kurwana na ideology ariko mu mitwe y'abantu harimo iyobokamana iyo ntambara ntishira biba nka biriya byo muri Isiraheli na za Palestine no kuvuga ngo hariya barabanyamurenge bafite amasezerano kw'Imana izabaha kiriya gihugu buriya nimbago burabavuga bike nimbibi barazizi n'imihata hishinze n'imikenke biriya byose bigabanyamo amatongo y'abantu n'abandi amakuru barayafite ibyo bintu rero kurwana kwabo bahita bavuga bati Imana yadusezeraniye Kanani amadubu ngo n'intare za Sarambwe
ibyo bintu rero kugira ngo Gisekedi arwane nabyo ntibishoboka. Niba rero Felix Tshisekedi yiyemeje intambara, akiyemeza intambara, nahitemo murangire rwose na Kigali, hangane na Kigali ayishyire hasi, narangiza abone kujya guhangana na Sultani Makenga, abone kujya guhangana na Sematama, abone guhangana n'uyu mujenero w'umunyamurenge Rugaba, ubundi bisigaye ajye mu biganiro cyangwa mu mishyikirano niba azaba bishoboye. Naho niba M23 yakunaniye, u Rwanda ntiwashimaho. Ndayishimiye murangire niba ashaka gukingira igihugu cye, ukaba wumva koko bimwe ujya uvuga ari byo uri seri, nyura mu Kirundo nk'uko wabivuze, winjire mu Bugesera, uze ubombaride Kigali, ntumara guhirika ubuyobozi bwa Kigali, uzaba ufite ijambo mu karere hose, kuko intebe u Rwanda rwari rwicayeho Ndayishimiye niba uzayicara. Ariko niba icyo utagishoboye, Uburundi bwawe uri kubusuka mu yabira, Uburundi bwawe buri kugwa kuri Songoye. Ndabivuga, Uburundi bwawe buri kugwa kuri Songoye, kubera ko wamaze kwakira FARDC ngo itegurire urugamba muri Burundi, imyitozo ibere mu Burundi. Kandi ibitero mugaba si ibitero byo kwirukana M23, ni ibitero byo kwica abaturage. Kandi uza abayobozi niba utazi aho bari ngo bahiga ubice, kandi nunabica niba koko u Rwanda rutera inkunga M23 cyangwa bakanakorana cyangwa bakaba bari kumwe, bazashyiraho abandi. No kuvuga source ya M23, niba wowe na Tshisekedi mutazahiri no gutsinda M23 ntabyo muzashobora. Niba rero muzahiri ni mubari yo mu Rwanda nayo, nkuko M23 wayo ubimaze iminsi itaka ABCD, imaze iminsi itaka ivuga iti umwanzi wacu tuzahazanana. Haje ibihumbi 4 bivuye i Burundi, bambaye impuzangano z'igisoda cy'u Burundi, barataze kuva mu kiyaya cya Rusizi, barataka bafata Uvira, bari gutaka mu Minembwe. Kandi mujye mwitonda, ngibi bintu ndabikurikirana nawe ujye ubikurikirana. Iyo M23 imaze iminsi itaka, bari kuturasira abantu, bari kutwicira abantu, ubwo urugamba ruba rugiye gutangira. Iyo M23 imaze iminsi ivuga ngo turi gutsindwa, turi kuraswa, bari kutwambura ibice, yitsindisha, mumenye ko ubwo ibiri guprovoka ikintu cyo kugira ngo amakungu, amahanga ahita avuga ati ntimureba ko bongeye bakarwana, bititwa ko ari umuntu umwe uri kurwana, ntimureba ko bongeye bakarwana. Atejo bari babambuye aha, banabambura aha, ibi bice babivuyemo, barongera barabyisubiza. FARDC iri mu kazi zikurwana na FDNB, Wazalendo, FDLR. Donc ni umutego M23 wibatega. Niba muba mutariye ruswa, hari igihe nanone muba mwariye ruswa, bavuga bati tugiye gufata agaca kanaka generali bakayamuha, agahita abwira ingabo zati twigendere. Bikagenda uko yenda twe tukaba tuzi ko M23 iri kurwana, kumbi yenda nubwo nukurwana, ariko ibyo ni ruswa, ni biturire. Niyo mpamvu rero kuva imaze iminsi itaka, mukumvira imiravuga ngo mu Minembwe inka bazirashe, mu Minembwe ubusuko izarashe, mu Minembwe ibi nibi, mu Minembwe ibi nibi. Muze murebe intambara igiye gutangira. Kandi niba aba banyamakuru bo kwa Mamurwa Gasabo wumvise bari kubivuga, bakakubwira ngo hari ibice M23 igomba kubifite kugira ngo ibone kujya mu biganiro, ibyo bica amakuru barayafite, nikirirwa mutegereza ibyo bigiye gufatwa. Ntabwo gisinjya amenya kujya indimi ngo nyura hanyura oyaje. Nitwa Prophète General Mariti, n'imbabazi TV 3. Wahisemo neza kudukurikira, ukande subscribe, like na comment, ndanariza sesengura ibintu bigiye gushyika. No kuvuga rero Uburundi niba budashoboye kubana n'u Rwanda, bukishimira kubana na Kongo, nibubane na Kongo ariko butaprovoka u Rwanda, nibubane na Kongo ariko bufite imbaraga ko nibuterwa bushobora kwikiza cyangwa kurokoka.
nibubane na Kongo, ariko bubane na Kongo butari gukora ibintu nk'ibyo Kongo ikora. Kuko Burundi kuva bubayeho, ubu nibwo igisirikare cy'u Burundi gikozwe n'isoni ku isi no mu ruhando mpuzamahanga. Nkamenya ko buno Burundi ndayishimiye kibuyoboye kugira ngo uzumve hari igihugu cyamugirira icyizere ngo uzaze uturinde. Impossible, ntabwo bishoboka. Ariko RDF ngira ngo iki nicyo gihe yamamaye kugera n'ubwo igera mu Burayi no muri Amerika hose mu matwi y'abantu. RDF iramenyekana, yirukanye yakubise, yashwanyaguje kuko biriya Gisekedi avuga gisinemeranya nawe. Hariya bari kwamamaza RDF, niba Gisekedi atinyuka akavuga ngo RDF ngo niyo yirukanye Sadeke, ngo niyo yakubise yase, ngo nta muntu n'umwe uyihagarara imbere, ngo irakubita ikabaga igatimbura ikamena, iyo publicity ukoze muyaya Gisekedi ndayishimiye n'irindi tangazamakuru mwese uko mwirukanka mubibwira Amerika, mubibwira Abanyaburayi, mubibwira abahana baha, muri gukorera publicité RDF. Niyo mpamvu rero mvuze ngo RDF yabonye umwanya mwiza wo kwamamazwa n'abitahaye ikiraka, n'abatabishaka, n'abatayikunda. Ubundi baneshite u Rwanda ngira ngo ntirwemerewe miliyoni y'ingabo, ruri mu bihumbi 40 n'u Burundi nuko, ariko Kongo yemerewe ingabo hafi miliyoni. None se ubwo bundi mutsindwa mute? U Rwanda ntirurazamura suko y'cyakajugujugu ngo muhangane. Ubwo se ruramutse rurwanya ariko mana nyagasani. Nibi rero u Burundi mpamya ko buri kwitegura cyangwa se buri gutegurwa. Kongo iri mu myiteguro, baraba twigwaneho ba 20 bare ditabara, abo bose bazabavutura babakure Bukavu, babirukane Kisangani aho Kabila avuka. Mwibuke ko ibi bice Kabila avukamo, Kabila ari muri M23, ko hagera ni nko mu rugo. Kandi Kabila ntashobora kuba muri AFC, ibice we avukamo biri mu kaga na kangaratete. Kandi twibukiranye ko niba Kabila ari muri M23, nta Kongo imiyoborere n'ubuyobozi bwayo bimeze nka bya bindi navuga ngo no mu Burundi bibaho, usanga abantu nka guverineri niba avuka mu Rumonge, ubwo uwo gavani arahabwa icyubahiro nk'umuntu wo mu Rumonge. Niba guverineri rero wa Katanga ari umunyakatanga, ubwo bene gihugu bose muri Katanga babaye abagavani. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko na Kabila ibi bica akomokamo ntabwo M23 yabisiga inyuma kubibohoza. Kandi ubwo uyu Kabila wahoze ayoboye Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo agomba kubona umwanya ukomeye muri M23 nk'uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Kongo. Icyo mukitege rero. Ibi biganiro byose biri kugenda kubigenda nzi neza ko M23 izagirana amasezerano na Amerika muri ibyo by'ubutare n'amabuye y'agaciro kuruta uko izayagirana na Kisasa. Kuko niba Kisasa idashobora kwirukana M23, Amerika ntiyabona uko yacukura. Hari abashoboye kurinda ibyo birombe bya Amerika nyine cyangwa by'Abanyaburayi, kandi Amerika yishaka amabuye kuruta abantu. Bivuze ko rero iyi ntambara cyangwa se iyi ngwano abihweza neza n'abitegereza neza, M23 wanatwigwaneho koalisiyo ya FARDC n'iki gisoda cy'u Burundi n'abandi bose bafatanya bikorwa, isaha ku isaha barahurira mu ngwano. Ariko ingwano igiye kuza cyangwa intambara ntabwo ari intambara izongera guhagarikwa na bya biganiro na zanduru. Ubu mwese muri kwitegura surprise muzatugirira, nugukomerezaho mu gihe cy'ibyumweru 2 ukumva za ntara zose hano zavuzwe zamaze kugwa mu maboko ya M23, noneho abarundi bakambuka bose. Icyo gihe
bizasaba Burundi kujya mu mishyikirano na M23 cyangwa burwane cyangwa butera u Rwanda, kuko Iran yaravuze ngo nibafata ikirwa cyacu natwe tuzareba igihugu twiyomekaho. Ubwo M23 ishobora gufata ibyo bice byayo, Burundi nabwo bukiyomekaho nk'amajyepfo y'u Rwanda. Reka mbivuga uko niba bazabishobora simbizi. Mugabo urabona ko nanone ibyo bitaraba, ahandi hantu uze kureba, nanjye ndi kuhareba, twafungura urubuga rw'ibitekerezo, nuko ibi bitero biri kuzuku Red Tabara ishobora gutaha kubanza guhirika ubutegetsi bwa Gitega, noneho M23 nayo ikabona uko ifata bya bice hariho ubuyobozi Burundi bashobora guhuza. Kuko Ndayishimiye we yashatse guhirika ubutegetsi bwa Kigali ngo ashyireho FDLR, birananirana. Ubu bagiye gushaka Jarike Habyarimana, byaramunaniye, yabishobora aba yarabikoze kuko yabivuze ubona ko abifitemo inkomezi, byaramunaniye. Ubwo rero hari igihe we bijya yavugaga ari we waba agiye kubikorerwa. Iyo n'indi nzira. Felix Gisekedi wahabwa raporo, Burundi nibutsindwa arabyakira, nibutsinda arabyakira. We nta ntambara ashoboye, nta niya Rwanda, yishyura amafaranga bakayirwana. Umuntu wishyura amafaranga bakarwana intambara atandukanye n'umuntu uri kuyirwana. Kongo ntabwo irwana, yishyura amafaranga bakarwana. Abarwana ni abacashura, ni abanyabiraka. Abo ntibarwana nk'abarwanira ubuzima bwabo cyangwa se igihugu cyabo, ahubwo barwana nk'abarwanira inyungu bari kungukamo. Ndetse byanaba byiza intambara ikaba yamara imyaka 5 cyangwa imyaka 10 bakiri guca ayo mahera. Koko buno uvuze ngo ingabo z'u Burundi zitahe muri Somalia ngo amahoro yagarutse, ntabwo babyemera. Iz'u Rwanda zitahe ntibabyemera. Ni ubucuruzi. Uvuze ngo abanyaburayi n'abanyamerika musubira iwanyu, ntabwo babyemera. No kuvuga uyu muryango w'abibumbye, izi ngabo za Loni, ibihugu zirimo zicyuye ubuhombeje Amerika, ubuhombeje abanyaburayi, ariko bo bashakisha icyatuma rero ibyo bintu bigumuka. Niyo mpamvu muri Kongo ibice muveti turi kotorora yo iri mu myiteguro yo kubisikiriza byose, ikabifata mu minwe, ikirukanamo abo bose, kandi bishye bishyire, bitebe bitebuke, niko muzabona bigenze cyane rwose. Ibyo rero ibyizige, nanjye ndabyizize kuko n'ubundi nicyo gihari, kandi ni nacyo kiri kwibonekeza, ni nacyo kiri kwigaragaza. Nuko ku ruhando mpuzamahanga Burundi buri kurwana intambara yo kugira ngo M23 itazagira ubwo ishyigikira Red Tabara bagatakaza ingoma. U Rwanda rurarwana intambara ku buryo FDLR ifatikanyije n'u Burundi na FARDC itari bwiyubake kugeza ubwo nayo ubwayo iri butere Kigali igateza akajagari cyangwa umutekano muke. No gucungana ku jisho rero. Neva rero buno inkoho nyinshi ziri Bujumbura za Kisasa, ngira ngo Kisasa buno unayiteye wayifata, kuko inkoho hafi ya zose ziri mu gihugu cy'u Burundi. Hafi ya zose ziri mu gihugu cy'u Burundi. Nizo bari gukura mu mahanga zose ziraza zikururukira Bujumbura. Bivuze ko iyi Burundi cyangwa iyi Bujumbura, ubwo izo nkoho ziriyo zose niziteguriye ingwano n'intambara. Niyo mpamvu Neva avuga ataje, ntabwo narekura Kongo kuko ngo nta bikoresho bigezweho twari dufite. Mwumvise ko asoza umwaka yabivuze, atari kubu tugiye kubihiga ibindi turabifite, kandi ubuno yaragarutse avuga ko bihari, avuga ko byahageze ibikoresho bigezweho bya kijyambere mu kugwana intambara. Rero ni intambara. Niyo mpamvu ibi byose tubivuga tubwira abantu ngo usengasenge, ufite uko avuga avuge, mu nyungu zo kugira ngo aho inzovu zigwane hataba bari ibyatsi bitaba ari twe tubihomberamo. Reka nkushimire rero ubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Imbabazi TV 3. Ciao ciao, shalom shalom.